Singaqala. Ya okokuqala kumele ngichasise ukuthi uMgabe azange axotshwe namasotsha. Amasotsha into ayenzayo ukumvalela endlini yakhe bathi angaphumi eyadini yakhe. Meanwhile bathi bona basafuna ukuthi babonane lamasela la amgombolozeleyo kukhabhinethi yakhe. Yikho nje kwabotshwa abanye abathize abanjengaboMoyo, abanjengabo Kaswerere, uChombo. uChombo watholakala elecala lezimali ayezifihlile emzini ezesabekayo. Icala lakhe beliphelile khona kuphelile. Abantu athi amasotsha esenze njalo, abantu basukuma mhla ka-18 bathi bona hayi, uMgabe thina sivele kasamfuni, sesilungisele ukuyamtshela emzini wakhe ukuthi kasisamfuni. Abantu babuthana kuzo zonke izindawo eZimbabwe bekhuluma nto yinye ukuthi uMgabe lezane yakhe asisabafuni, sesifuna ukuthi siqalise kutsha, siqalise ukwakha iZimbabwe entsha eyalwelwa ngabantu ngesikhathi kulwelwa inkululeko. Ngakho yena asisamfuni. Babefuna ukuhamba baye emzini wakhe. Angazi ukuthi abantu alibana abafika emzini wakhe babeza kwenzani, kodwa bamiswa amasotsha athi hayi, asifuni ukuthi alinyazwe, mnyekeleni khonapho. Lokhu elikukhulumayo sokuzwakele, lamaphephandaba labathathi bezindaba sebebonile, bezwa ukuthi lithi laye uyazibonela okwenzakalayo ekhangele ama-TV. Abantu bonke eZimbabwe, abakhonapha eZimbabwe, abakudiaspora ngaphetsheya, bakhuluma nto yinye bathi bona asiqaliseni kutsha iZimbabwe entsha. Kube kanti-ke phambilini kwalokho uMgabe samtshela kudala, mina ngisesekhona kuZANU ngo-2000 aze iZANU ikose iluze ama-election ku-MDC. Samtshela kudala, mina wathi ngibuza siku-meeting ye-Politburo ukuthi kanti abantu bakoBulawayo wonke ama-city siwaluzile, lawe Dabengwa uze waluza i-city yakho eNkulumane, kanti wenze njani? Ngathi mina hayi, abantu bakhulume nto yinye, okakhulu koBulawayo neMatabeleland yonke. Bathi bona sebediniwe ngawe, awuphume utshiyele abanye abazaqhuba umsebenzi lo ukuphatha ilizwe. Aphumanga ngo-2008
kuthe kusiba lamanye ama-election lapho thina esahle sabona ukuthi this time i-MDC izawina. Bonke esakwenzayo silwela inkululeko, uMorgan uvele awafuni amagorilla, wayengawafuni ngaleso sikhathi. Abantu be-MDC bevele bengathakazeleli abalweli benkululeko. Sathi sikhangele ukuthi i-MDC izasehlula kuma-election ka-2008. Sazama ngo-2007 kwiCongress yeZanu ukuthi simkhuphe uMgabe. Abanye-ke uMnangagwa okakhulu loNkomo uJohn wayengu-Vice President, yibo abamvikelayo bayitshintsha iCongress leyo endaweni yokuthi ibe iCongress eyayizakhetha ngokuqinileyo i-candidate ezamele ukuba ngu-president. Batshintsha bathi wona hayi ayiseyi-Congress, isiyi-conference. I-conference umthetho wayo ithi lo ovele ephethe ku-president, uma uzaba lama-elections isikhathi sakhe singakapheli, lowo muntu automatically becomes u-president welizwe. Sehluleka, sithe sibona ukuthi sehlulekile, silabo Mjuba Solomon sanakana icebo linye, sathi asifakeni omunye umuntu ozaphikisa uMgabe ephakathi kwe-ZANU-PF. I-ZANU-PF ibe nama-candidate amabili. Sesilungisile lama-province ukuthi kuvotelwe uMakola esasimkhethile ukuthi eme. Wasephambanisa uMakola ebiza i-press conference iviki lokuseliviki ukuthi kube le-nominations. Uthe kwenzile lokhu bahle bamxotshe uZanu. Kodwa sazama isikhathi singasekho ngazo nalezo inyanga ezilutshwana ezokukhankasela ukhetho. uMakola wathola i-8% yamavoti. uMorgan uma besitsho wayiwinile. Wakuthutha amasotsha, uMgabe eselungisele ukupakisha impahla zakhe ahamba. Amasotsha bathi hayi, ungakuhambe usitshiye sinje, othi sibone elinye icebo hlala, sizabona ukuthi sizalungisa njani into zama-election lezo. Lapha abahamba bariga khona ama-results ama-elections, wagcina uMgabe noTsvangirai sebephose balingane.